Sangrong salo EM engai semai tangnai TTA ADC ni te khoroktham kadal MDC phia ba EM engai chonglai mani pati mungna te yei tongphlajak ADC amsai srang salo SouthZonal chairman Achukthaini resignation Rwkha 27 Purba Maharipur-Bhuratilini Achukthaini MDC Debajit Tripura abo haikeno mantri manyani bagai Achukthaia karimano Sipahijola Zonal ni chairman MDC Umashankar Deborma Lai thangnai bidhan sabha chongmariwo TTA ADC ni khoroknoi EM chongmariwo contest khlaioi khaplai ungoi MLA ungoi faimani yagulo buk changoi thangkha TTA ADC ni kaini constituency abo haikheno buk changoi thangkha ADC hapang ni kaini EM post aboni bagai au kaini Achukthaino khoboi bebagoi kaitham EM Achukthaio khoroktham MDC no mantri khlainani wansung na harmani tipramotha sangrongshalo EM ungoi sumaibo tangnai TTA ADC ni te khoroktham katal MDC fiaba EM chonglaimani pati mungna tuyoi tungphlajak ADC amchai strangshalo SouthZonal chairman Achukthaini Resignation Rwkha 27 Purba Maharipur-Bhuratilini Achukthaini MDC Debajit Tripura strangshalo ADC ni CEM Purnachandra Jomatiani thane Resignation balaya farka MDC Debajit Tripura fiaba bobine Resignation balayo tamani bagai achamsha Achukthaia karnani nangkha abono tuyoi serai mungsha shalia haifana abo haike achamsha Zonal chairman Achukthaini Resignation Romani pati mungna tuyoi wanamate kmangmawo klaikha hasteni joto lukurok abo haikeno yangte khaksa faising EM chonglaimani pati mungna tuye khak hamjak 19 amtoli guragati Achukthaini MDC Umashankar Deborma bishingnite kaisa koktoma Sipahijola Zonal ni chairman MDC Umashankar Deborma no Achukthaia karimano hunoi hunohana kok salai tongkha amsaini lukurok fiaba abono tuye tabuksak jora MDC Umashankar Deborma ni bokhakti kori mungsa firokmu Bureau report Chini Khorang